Kongeye kuba ikaze kuri GCN Rio Estate. Amahoro y'Imana nakomeze kumana namwe. Ahantu rero mumbona ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu kagari ka Ayabaraye. Ahantu rero mumbona ni heza cyane, mu byukuri hano hantu no muhanda w'amaguru ariko n'imodoka zirahaca. Nje kubereka ikibanza cyiza cyane kiri hano hantu kandi mu byukuri na hano heza. Ikibanza ndi kubabwira ni iki ngiki. Mu byukuri muri kwibona ko ari ahantu heza cyane kandi hanini ku kibanza kinini cyane gifite ubuso bunini cyane kandi ahantu heza ku muhanda. Nk'ubu ngubu rero ubuso bw'iki kibanza ndi kubereka ni metero kare zisaga 400. Mu byukuri ni ahantu hanini nk'uko muri kubibona, ni ahantu heza kandi washyira ibikorwa byawe kandi bikagenda neza. Igiciro cy'ahantu rero ni 5,500,000 y'amanyarwanda ugatwara hano hantu. Mu byukuri ni ahantu hanini hajyanye n'ayo mafaranga ndi kubabwira kandi ni heza. Hari umuriro, hari amazi, mu byukuri ni ahantu heza cyane kandi ndabizi ko nuza kuhareba urahakunda. Udukeneye ushaka kino kibanza cyangwa ushaka no kudusura ku bindi bintu byacu dufite, dukoresha ama platform, watwandikira kuri Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, aho hose wahatubona. Kandi ushaka no kureba ibindi bikorwa byacu wadusura kuri YouTube channel yacu, twitwa GCN Rio Estate. Ukagenda ukareba handi hantu ni henshi cyane tujya. Ubu ndi mu mujyi wa Kigali ariko ni igihemba ndahandi henshi hatandukanye. Rero wagenda ukadusura kuri platform zacu mu majishe kukubwira cyangwa ukatwandikira ukaduhamagara kuri WhatsApp kuri nimero yari kuri Amureka. Karibu, turabakunda, bye.